Ati informo bem tabo kira katak da daune de itena competição de ultima boxing match ni bemak itu hati katak Johnny Wause contra Titanisia no da daune se siralo face to face ia pudi larang no sirete tutoran. Tawani tabo cira to atene klienit ang mai tu acompanha moto. Passa. Bela bakara siya itanimia tim mediku iha wana kotuk akhirnya bela cek. Tiek malu karena nang sira da daune han sai da nema atleta nasional sira alau te tutoda Barbosa. Da iha coach Usi Berpikania. Dia malu sira ida nema atleta sira no ita bo sira tatene klienitan o ensajo Titanisia no Johnny Wow mai taba entrevista tok Titanisia o ensajo ni preparação. Butari Titanisia. Halo. Dia kale. Gracias, dia. Ensajo ita bo preparação atau asur Johnny Wow. Pronto, siap. Begitu saja. Lai heli po malu Laiha. so hindi hidup lo. Iya. 26 nak menentukan ide nede. Sa Titanisia dia dansa dit nyamono no. Treinador tim naro completo Francisco Pinto. Ini treinador isso kita buat preparação da Titanisia. Ya, ini preparação ba Titanisia durante ini ya bulan tolu hat ni larang nya preparado treino capaz nya agora nya treino agora mas nya pronto final agora pronto sari. Tem confiança cara. Tem confiança cara. Certa tem confiança do único também treino lor tem confiança tem guia mak ia resultado. Dia malu karena insero tu dan mak ba ohin loron yan atleta nomo salesa ni taten katak Johnny Wow ho Titanisia soro malu ba ohin loron yan face to face nomo tetu toda. Parte segunda minha 54. Firma ita bo tira acompanha na fatin hamne live stream canal YouTube Flaviano Nolasco. de que dena makan atleta nasional sira nebe maxi compete ia loron granulu resine em full dezembro tinang sira mas atleta nasional nebe max sempre compete e evento nacional sira. Passa. Assessor de contender na UC Mascarinhas Boxing Club, Alexandre Gonçalves. 55,6. Existe na Rova de Face-Off, caras. Irene Macai tem a parte, segunda universo joga e a dia 26 agora 54 kg. Billy Boxing Club, Flaviano Nolasco, assessor de contender Alexandre Gonçalves, UC Mascarenhas Boxing Club. Vai a parte terceira união ini 57 kg. UC Fomento Boxing Club, Gerson Lopez. Pati ni nurse club 3.
Sesuai dengan kontainer isi Dili Boxing Club Denizu Sarmento. Passa pelo face to face caras. Irene Macaite, parte terceiro e 57 kg. Fomento Boxing Club, Gerson Lopes na sessão de container esse Dili Boxing Club Denizu Sarmento. Agora kita akan bayar itu nih parte ikut isi itu nih guest star. Ini primeiro sebelum itu nih Facebook sensational, social media sensational. Nebe maka consegue debut ia game te seri da ida. No, agora se continua bayar the ultimate boxing match. Johnny Ray. Dia malu cerita. Agora dia daun tamu napa ya atlet yang kuat memang sadik malu ia media sosial han situ tatenona Johnny Way Titinija. No dia daun istirahat marca na presença ia patina ni. No Titinija mus marca presença ni, Johnny mus marca na presença no. Hoje se halo face to face. Também tá botando tu tem cliente também vai acompanhar muito. Terena vai estar aqui no standby. Meti keras. Johnny Ray. Oke, tete kila kala sini. Dek malu cerita nama si Johnny nian. 75,22. Kita na masuk malam bola kontra bola ni. Johnny Ray. Na agora. Bayan ini opponent. Bayan ini opponent dengan sama sensational. Social media Timor Leste. Sedang sorry dari mereka kooperatif besok que quedas Johnny Ray va. Titi. Nizia. Dek malu cerita. Nama Titinija. Baik bikin buku. Ini kriteria boxing ini saya. Olha essa rama sai lá de foto mana. Ai usa kakal ni dunia raskan. Oke, satu kali keras Titi Nizia. Tujuh satu koma. Sepuluh. Siap. Ora fight. Kan diferença 4 quilos, 4 quilos. Del vato landivo. Deve dar golpe de sama, né? Pronto, logo a comissão, o refri, o tudo de operação, Concorda? passa. Masih kalian gestar dengan Johnny Ray. Começa a sua Titi Nizia, ele é 26 agora.
Tahu Johnny. Tahu, kita kan 15 nih. Selamat ya Joni. Oke. Oke. Tes medico que nasceu numa caetrinha face off. Malu sila namang face to face Johnny Wow so titinisia ia lorong wahinian taman ita bocil kita luar tu akompanya ia lorong gonulu resine pula Desember kinani Titinisia nama ita bocil atau kara ka akompanya seluan ya performance ia 26 agora kita luar tu hola tiket bilhete ia comissão organizadora sira. So si equipa médico sira bere halela check ba iha Titinisia na mos January. Depois irene se tama ba sessão interview ba iha Titinisia ke Starbucks sistema ng rua ba iha Titinisia media sa neba prepara ang elene. So media sira bere standby ela. Depois de sira check kondisi sira se mai falia o para tu bela a entrevista barak. Ada dito mo Johnny. Carbeles porque eu sabe bote preparação Preparação bye-bye normal. Treino fokus ho how treino iha daily boxing ho papi manel magtangan iha. Jadi betul-betul tu lawan normal how treino sports one amrua treino hot nimus treino makas nebe menang kalakon yang penting sairing hatu di hari ini 26 Desember agora Senin. bote confiança ali bote mono Titinisia England. Afia ronde ida karik nyamon kat. Roni dari nyaman. Yes. Mita hari di toki hari ini deh. Senin. Iya mau. Dia malu siri dan udah daun itu entrevista ho itania atleta ne memang que sempre viral em mídia social nesse Facebook no Sadik Malu ho Titinisia nesse Johnny Wow tamu malu siri. Dia kira nama kikus no rohan by sinro halau face to face no mo so atleta neng neng selu hanya sang atleta nasional no mo atleta neng ruan ne bema kasi ta consideran sa atleta ne bema Sadik Malu ya media sosial no ohin loron sira consegue halau face to face odi preparação ba ya loron ronulo resine fula dezembro tinani no itu bocil kita lu atau kampanye na fatin hamnya live streaming ya 26 agora dia ko hau no vai magno se fila ba amni studio televisão timor pos bibora dili